Yabetala king mi sangiti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Alianigi and Torno family, Amelita Balizer, Dr. Conrado Balizer, Pitang Narciso and children, 5 Sister Manansala and family, Emer and Lydia Paras, Dr. Conrado Balizer III and family, Attorney Dan Balizer and family, Ricardo Torno and family, Jerry and Rose Griffin, Ruana Marie Paras, Amelia Beatriz Stiger, Walter and Annabel Stiger, Emma Paras, Jan Natividad Salazar, H&J Chocolates, Sam Ambas Jr., Jewelry Store, Tom Mangera and family, Joyce Leasing and family, Steven Clay Tantenko and family, Tanueco and Enriquez family, Nano and Endo family, Seferino David and family, Brother Gus Yalung, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel, Ron Inigo, Anunciacion and Maninang family, Tete and Jan, Sara Manusig and family, Vicky Aguilar and family, Ronaldo Raimundo, Remedios Agliam and family, Elena Vacal and family, Rogelio Jr. Lacson, Dr. Christine Basa, Guillermo Liza and family, Boggs Bernard Dayrit, Marty Cuevas, Alexander G. Kakap, Alizer Kate Kunanan. Para King Kapagnasan dari Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Goshyang family, Ricardo Bustillo, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumamlo and family, Ding and Tess Buko and family, John Fall and Amy Buko, Martina Aileen de las Alas and family, Gerald Sivayan, Lovely Canlas and family, Sarah Liam Passion, Corazon Salde and family, Carmela Erlinda Vicente and family, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Raymond Anthony Garcia, Maria Prizosa Garcia, Richelle Jessie Garcia, Coltman Max Machus and family, Esmeraldo Tiglao Jr. and family, Reneline Morga Crawford and family, Valencia and Morga and family, Liam Marcos Kiray and family, Jamaica Maris Gabarda and family, Torina Garcia, Ricardo Garcia, Rogie Enriquez Charitable Dog and family, Raymond Arcilla and family, Alice Eugenio and family, Myla Malonzo and family, Arnold and Alet Dungka, Edith and Yuto Yoshida, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Mary Ann Punsalan, Corazon and Casey Timbresa, Laila Tan, Marietta Ronquillo, Marinel Ronquillo, Ralph Gan Marjan, Hipolito. Para King Malagwang Kapaldanan dari Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Nelmida, Henry Rodriguez, Tess Buco, Gabriel Angeli Lopez, Ian Alan Constantino Manalo, Lopez Binancio Adan, Hasmin Gosyang. Para King birthday ng Elena Bacal. Pangaditala ring kaladwadari, Vicky Manalili, Jesus Ricaport, Edwin John Crawford, Ramon Ricaport Jr. and Sr., Luther Bernard Machus, Purificacion Ricaport, Adeline Ricaport, Rodolfo Arienda,
Jose and Candelaria Jose, Josepina Ricaport, Monsignor Norberto Coronel, Erlinda Arianigo Cortez, Constancio Escolastica, Yolanda Adan, Jesus Rogelio Ernesto Pedro, Eva Salazar, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Gerardo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Din, Lucia David, Agida Maximo Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Angel Avelino Chua, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Gaspara Chua, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Diosdado Chua, Sani Pinca, Justa de las Alas, Teodorico Martinez, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Jovel Aliano, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Agustin Tongol Sr., Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rolando Manalo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Lonida Manalo, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Gloria Tugab, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Fermi Tugab, Marieta Avendaño, Vincent Buenavista, Rafael Tugab, Luis and Fitang Narciso, Tito Saudi, Isidro Vicente, Justin Newtok, Patrick, Jonas de Guzman, Alfredo Fashion, Gabriel Faras, Armando Garcia Sr., Rosario Garcia, Eusebia, Carmelino, Enza Tornino, Alianigi, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugene Dacalos, Trinidad Dacalos, Alfredo Pinpin, Lucila Pinpin, Diosdado Ferres, Eusebia, Carmelino, Enza Tornino, Alianigi, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Arichel Mercado, Dolores Mercado, Pasita Dalusong, Etiquette Balatbat, Remedios Balatbat, Renz Brian Marquez, Pilar Manangkil, Gonzalo Renato Mercado Sr., Alberto de Jesus, Lourdes Manaloto, Azucena Evangelista, Gregoria Evangelista, Arthur Evangelista, Maria Narciso, Jacoba Gomez, Amando Poy Lorenzo, Jose Canila, Rogelio Palasigi, Benjamin Gutierrez, Rodolfeco, Isabel Pangan, Marina Benco, Serapion and Anabuela Lasatin, Adelaida Magat, Belinda Dizon Macapagal, Rosario Conseco Dizon, Eduardo Macapagal, Yosevia Belianique, Eleuterio Belianique, Ruel Jose Mar Belianique, Lucia Garcia, Rodolfo Yu Garcia, Bert Guiña, Stoyo Takaki, Bonifacio Nabung, Prudencio Pacunla, Arsenia Puno, Bienvenido, Rosa Puno, Jun Chatco, Alan Alquero, David de los Santos, Diosdado Clara, Edmond Rebeca, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Lisa Dizon, Aurora Suarez, Ernesto Suarez, Fernando Muldug, Beatriz Muldug, Dominador Muldug, Ernesto Muldug, Carlito Garcia, Damiano Sabarillo Jr., Nestor Anastacion, Efren Jun, Arnel and Noel, Vicente and Maria and Fablo Tan, Ereneo and Juanita Basilio, Dr. Don Pepito Tanglao, Laurentino Garcia, Eduardo Garcia, Rolando Garcia, Patrocinio Garcia, Milanio Garcia, Arsenio Bacal,
pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamoy Reverend Father Rafael T. de la Cruz. King lagyaning pa. Po'y anak, po'y Espiritu Santo, Amen. yung grasya ng Ginoong tayo sa Kristo, yung lugudan ng Diyos sa laring Espiritu Santo, manatili kaya kayo. At keka antimo rin. Kapatid nga ning aldoy ti, nandamantala rin aduang parabola, yung mumuna tungkol ya king bini. Yung kakadwa, tungkol ya king asan tamong butol mustasa. At yung adwa nga rin yung peka message daw apining kayarian ng Diyos.
may ngari ang meto nga malating bini, ang magumbis ng malati, at tunggal dita, baragulya. At yung malyaring mituknang, uling iti, obrane ning Diyos. At imurin nga ring aldoyti, naning aldoyti, nakala na lalaking sinimbangin eh. Oh. Father's Day, panalangin talangan. Kami pong pari, ako balo nung gigreet na kaming Father's Day. Pero ating kami pong Aldo pari, August 4, St. John Vianney. Ating kaming Aldo da rin pari. Po tapo, daka lang masyado rin Aldo da rin fathers. O ito yung talaga, August 4. Kanitay pa ito. Minunay pa niyang Biomuseum Father's Day. Bolonyo, pagmasyanta na yung Father's Day, okay mo na. Talagang regaluan tala, nano pa, pasayan tala, pagtao tala. Baliw, bakit? Balinging Father's Day, metong yang Aldo. Kay Batanita, Mother's Day nongan. Ela malyari buri rin lalaki, anyapin. Metong yang Aldo yung karelo, biyatane yung karelo. Uling, nung 345 days siya, metong 344 para kayong babae, para kayong mother. So, pagmosyan tane, ibiyatahan ng ngayaga na gana, para karela ng hiningal to. Nalong burido, bukas yan o malyari, kayong karelang asawa. O yan, So, ang mo pa magsadya tamo kaniting balalamisa, kanakantala pa mo siya na maging kasalanan, tamo manyatangan patawad. Yagas tam, yag na nagdaring kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, kareng sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin nyo ko, King Diyos, aginutam. In Diyos, sa may pahin tutu, pakaluluan na katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, dala na kataasan, king die alanganga. Amen.
bawasan mo ing kailan ming kapibabatan o Ginoo. Patang pipilit ming ipairal ing kakang katutuan, katuliran at kapayapan. Ing metong ay iglesia at metong ayatong ay pamakasadyang tanggap kareti. King kailan ming kagiwan at kinanlub, abalo misanang tanggapan, king ing anggang tune, panyulong, manibatan keka, ing malyaram mong atanam, ing bini, pasiputan mo't, patubuan, maging maragul at tanaman, ban ari nan milang, kanlungan ding sabla, tiadwan mi, kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Ing ginong Diyos nga nang sasabi, manibat king taluktok ning dutong asedro, iba't king pekamatas ng sanga, kumakong meto nga usbong. At ako mismo, itanam ke king metong amata sa bundok, itanam ke king matas ng bundok ning Israel. Manyangayang dakal, at pasipamunga at maging metong yang binang mayap asedro. Ding sablang uring ayop manuknangan lalalam na, ding sablang lelangan makipakpak pasipagpainawala, king lilong ning kayang sanga. Ating balang dutong king gutad, akilala na king ako, ing gino, ako kabut ing mangutod karing dutong ang mangatas, at ako naman ing mitatas karing dutong abandak. Ako ing palangi karing dutong asagiwa at pasagiwa karetang may ngalanat. Ako ing Ginoo, minapse amano at sinabi kong pihong daptan ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, mayap ing pasalamat kekang. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Mayap ing pasalamat king Ginoo, at ing daralit kapurian king lagyuning kakatas-katasan na Diyos. Mayap ing hayag ing lugod ng ekukupas, balang abak, at ing kayang katapatan, karas ning kabengyan. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Ding banal lumabong la, kalupaning palmera, lumabong la kawangis ding duto nga sedro ning Lebano, mangari la karing duto nga mitanam, king tuknanga ning Ginoo, king templo ning Diyos, dagul la at lumabong. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Ang yang matwa na la mamo nga lapa, manatili lang mabi at sagiwa, iti akilalan king Diyos, makatuliran niya, ya ingkakong talapagluwalo, ayalang kakulangan. Ginoo, mayap ing pasalamat keka. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, Karentao, Corinto. Inya manatili tamong masikanalog, balo tamo, king kabang manoknangan tamo kaniting katawan, makarayo tamo kintoknangan ning Ginoo. Uling mabibye tamo king pamanalig king Diyos, karing mayayakit. Masikan tamo lug, borita ning lakwan ing katawan, ban manoknangan kambe ning Ginoo. Maygit king sabla, ing kay katamong parasan, ya ing maging kalugod-lugod tamo kayo, maging kintoknangan keti o karinman. Uling marap tamongan king piyukuman ng Kristo, bantanggap king mayap o marawak, apain toliran ning depat tamo, inyang mabibiyeta mo, keti king yato. Ing amano,
ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalantaya ing mayap a balita. Ing bini ya ing amano ning Diyos, ing sasalbag ya i Kristo, ninumang manakit, kaya mikabiyang alanganga. Natili kayo At keka antimoren. mas sa aking may pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na pa king kekaldan ing kayarianin Diyos apakiwagis me king meto nga sasalbag bini ing kaya ngasikan kay bad ng sinulbag susnundo ng daraptan ing sadya ng gagawan aldoldo sibot at lumabong ing bini ay nakamalayan nung makanano hingabon ing balang pasibot at babiye bunga king tanaman muna luntoya ing bulong kay bat ing buko kay bat ing pamikalamanan ing bunga poteng ing bunga matuana paluta ng agad ing menanaman huling miras na ing pamamupol kaysa niya po malyaring pakiwangis ing kayarianin Diyos nga na pang kinot ang Jesus nanong talimhaga ing gamitan tamo batang ay larawan kawangis ne ning meto nga butol mustasa ing pekamadating dili kareng sablang bini kingwana ning meto nga tao at tenam na kinggabun dapat kabud mitanamiti at tinubo ang biging pekamargulyang dili karing sablang gule mika sangayang mga ragul huli nanita makapanyalela rin ayop karing sangana. Mergul Jesus at menaral karing tao king kapamilatanan ng takal at talimhaga kawangis dareti agpang king abot dang maintindihan. E menaral karela a emo sa ginamit talimhaga dapat na yung alaneng kayabe nunenamo rin kayang alagad pepalino na karela ing kabaldugan da ring talimhaga kapataring may pabalitan ing kakatamong kaligtasan Kapurian keka o Kristo. malala kapatid ang ginutayan sa Kristo at pangkeng kakatamong karanasan ing margulabage magumbisaya keng malati ati mo niyang bigtot na katamong imatamo tamo keng embryo nakatangkalati microscopic kay may manakit keng mata kailangan gumamit ka pa ang gadget makakanitahakit me any nakatankaragul may nga ba sobra la padagul
ating documentary, ikit ko na nakadua. Pinaisip ko itang ining bagay ngayon, itang daragol. 7'7" niya. British. Kaya kamargulya dili king England. 7'7". Isipan mo kanano ka karagol kanita. Na? Pero magmaneuya po. Yata magkasakit ng lulub kayang kotse. Pagkakalalim. Anyway, makanya niya, yung kaya katang maging karanasan, magumisa take ang malati na kahit tunggal dito, daragol. Aga nakakaing SM, yung mag-aral kay seminaryo, King San Carlos. Sumamang ang keketang Otis Restaurant, paborito mo ito, King Carriedo. Nakakit mo yung SM. Dahil nga na, kaya debalo yung buri na sabi ng SM, Shoe Mart. Magtindayang sapatos. Yan. Yang kalati ka rin. Kabang mamang kami. By the way, niya pumunta kay King Otis, ating escalator. Yang ating escalator kanita. Anak yung kaburing mag-escalator, uling something new, ha? O niya po mamang kami, salamin niya makaya, nakakit mo yung SM. Ako isip-sipan maging makanya karaguleni, ha? Ako pupunta kay SM ni. Mga damusak kayo. Parang tao. Wow. Yung magkamali, 70 lang branches na, but started as a shoe mart. Sapatos mo. Nagpimbalo ang ganyan niya, may kasaling sapatos king SM. Kalawat ang panahon. O yan, ha? Itong, atilang sarili, itong branda, SM, ano yan. O. Anyway, malam po makanya niya yung kairiyanan ng Diyos. Na pakiwangis me, kaya may ito nga malating bagay, may ito nga bini, ananing kaya katamong ebanghelyo. At tunggal ditak, daragulya. Of course, may Bisaya king Ginu, karing king Nazareth, na kaya may king atin niyang alagad, nabilang adwa. O yan, ha? At may anaral, at ting pemanaral da, tungkol kayong kairiyanin Diyos, at meragul na yung meragul. At yuta mo ata kayong 1 billion karang Christians na ngayon kasalukuyan. Mahigit. 1 billion. Isip-isipan mong nabilang nga doong apostol. Na? O iting makapagmulala tungkol kay kayariyanan ng Diyos. Nakalpang persecution kanita. Pilit na yung tutok ng hanapin na Gamaliel, kanya pong Acts of the Apostles. Metong karening sacerdote. Anang migsalita, nung ing panaral na rin apostol rin yan, nung iba siya kayong Diyos, taya apigilan. Nung manibat kayong Diyos, adyang may patok na nga na kabunyang mawala, antimo yung bula. Pero nung talagang iti, ibat siya kayong Diyos, ibat kayong tao, taya, atok nang. Dagol na yung dagol. Adyang nakala sa bagal, siguradong dagol yan. Palagay ko, pagkiwangis niya naman kaya kakong pamagpari na kahit kutan na ko, among mga nano kong may kapagpari, yung kutan ko, pubalo ako. Yung balo ko mo po, at yung meto nga pari ako, linubya kayang classroom me. Nung ako magkamali, grade 5 ko, grade 6. Ating pari ngayon may naral niya tungkol kayong Ginu. Mesaya ako. Nakaya ako kaya sarili ko, malamang bisa akong maging makanyan ako. I do not even recall a single word na tungkol kayong sinabi na. Balo ko mo tungkol kayong Diyos. At mitanam kayong puso ko ito. O yan. Hanggang kayong lunggob ko seminaryo.
Yung kutanda ko, baka short pants ko pa eh. At ikang kilalang pare, ana ng rektor, ala po ako. Ala, ana, mag-serve ka kayo bisaban. Halipuan. Hali mo naman. Kahit na mo, bisa ka magpari. Inistorya agapin itang paring lilog kayong classroom niya ako. At manibat kanita, isip ko yung magpari yan. Subukan ko po ako. O yan ha. O ini, ang gaya ni, itang paring ito, putang akit na ako, mente niya. Yung kitang nakako kayong English, so yung piyasa mag-English eh. Do you have long pants? Nakakuling makashort ko. Yes, we have long pants ako. Ako mo yung ali. We have ako yung nag-seminary sa tila. O na ako, wala ako. O yan ha. At inipin, may ragulya. Itang bukasyon na ito. O yan. Balo itang pare, potang, yan naman balo. Alayan ka balo-balo. May nga rin mo ng Hortelano ka rin, minasiglang bini. Ito ang balo nung makanano daragul yung karelang tenam, mabini. Pero, daragul yan. O yan. Baka yun yung kayarihan ng Diyos. Na? Naning peka message kini. Peka message kini nga pinitang etami lala ko pag-asa. Uling obranin ng Diyos ini. Kailangan optimistic tamo tungkol kay kayarihanan ng Diyos. Ating meto nga misyonarya na kailangan ng meto nga misyonaryo mag-mission na, manaral. Kailangan lula ng virtues na mumuna, patience. Mapasensya ka, mabibabata. Yung kakadwa, mabibabata. Yung katlo, kabibabatan. Para-pareho yan. Bakit? Kasi mo bahalo. Noon mo rin tinaman. Bahalo mo warin daragula. Ay mo akakit. Ay mo akakit. Ay makatanam ka na. Siguradong dagula. Ala ka mang kamalayan. Nagahipin, makalukluko ka rin. Ketang lalam na ng umbrella tree na. At yung tinamang kinlibutan. Amo, kasating na pa nga seseren tinaman na rin yan. Nanong pa nga sese? Ako man si sese, hindi na ako. Dalawin ko lamo ako. Ot kasating na, nakikintabla pa. Tabalo ako. Kabunala mo sasanting. Makanyan na. Makanyan niya yung biye. Nakay, nakalabagay-bagay. Nakay, alatamang gagawan. Kabud niya mong susulong. Huling ini, obra na ng Diyos. Taya, obra. Hanapin, yung matontipan, nakalimong kaya ka rin mekwa. Yung amano ng Diyos, may ngari ang uran. Istong dikpaya ketiyato. Ay may babalik kay Diyos itang uran na ito, alaya nga gagawa. Ayaw ka. Pagmastanta mo, bala mo may atenay nga gana-gana. Uling kalyaldo. Pero putang minuran, niyang misan mo, o doon beses, akit mo na maging sagiwa, yung nga gana-gana. Mabiyena naman. Betong munguran, o aduang uran. Makanya yung amal ng Ginoo. May babalik kaya na alang gagawan, alang bubunga. Pineta mo dapat milalako pag-asa. Optimistic tamo. Keng pamanyulong ng kayarihan ng Diyos, kaya king yato. Na kaya mabibiglata na mo. Keng gagawan tam, bala mo na kaya lang kwenta. Pero na kaya ting lumapit kaya ka, amo, salamat. O bakit? Salamat po. May inspired ko po. O may inspired ka. Bisa ko po magpari. Magtaka ka. Magtaka ka. Hindi ka mismo magtaka ka. Ala ka man isipan na makanyan, pero inipin.
ing bini, adik pa, kaya puso da rin tao, walang patukot, daragul, at may ka bungang dakal. Hanapin ng aliwang dake ng Ebanghelyo, may kakabini, alungpulo, anuapulo, at 100-fold, itang 100-fold, dakal-dakal, rin ang sabyan. Sana inipin, magtiwala tapong Ginoo, at huling obra na iti, tamo, kasahog tamo mo. Yaing paragol, yaing babiye bunga, kaya katamong pamanyalbag bini. Talakad ko po yan, ipasyag tamo, yung kakatang kasalpantayanan, sa salpantaya ko king Diyos, Igpang mayupayang tutu, linalang king Vanuatiato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pingagli king upaya ng Espiritu Santo. Mibayit kang Santa Mariang Kapilan Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaku king Cruz Mete at mikutkut, tinipaya ka ring Mete, king Katlungal 12 nobliyang Mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman, keti bang mukum ka ring mabye ampong menga mate. Sa salpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubli ng mieding mete, at king bie alananga. Amen. ing bining malati, mangailangan niyang panahon, baan maging metong at tanaman. Ing Ginoo, ing babye, king upayang dagol, manalangin tamong king Diyos, at nga tang sumabi, Ginoo, datang nasa ing kayarian mo. Tamangan, Gino, datang na sa ing kayarian mo. Bahaning malating lipato ning kasalpantayanan, amabiye pa karing puso, ding dakalagi nulot king pisamban, yamat da, nune dagoyang pasibayo, anting meto ngayaping milalablab, amantabe karela, pahinturo king Diyos, at karing kapatad na, ipanalangin taking Ginoo. Gino, datang na sa ing kayarian mo. Baning matutod ning bini, ning kapayapan, migising yang pasibayo, anting meto nga masigasig, at magkapilit makipagsalita, at makiintinding kalam, baning kaya katang yato, akit nang miwakas sa ning gera at patayan, ding mikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Gino, datang na sa ing kayarian mo. Banding kaya katang pipag-aralan, itanamda ka ring puso ring kayanakan ng binining kasalpantayanan, makabuklat apalad at susuyong lugod, at ingginu panwana no ring mumugit king edukasyon, asasawop kaya, kaniting maragulay obra, ipanalangin taking Ginoo. Gino, datang na sa ing kayarian mo. Banding misyonero, manatili ring sasalbaging binining mayap ng balita ng Ginoo, king maralas alang masabal at makasalungat ayato, ipanalangin taking Ginoo. Gino, datang na sa ing kayarian mo. Banding tawong kesyan ning Espiritu ning Diyos, ela masisiralob king pamanyalbag da king bini, ning katuliran, busal ding balayan at bansa, ipanalangin taking Ginoo. Gino, datang na sa ing kayarian mo. Banding bini ning pamirakhayan at pamisan metong, manatili lang susulong karing kekatang komunidad Kristiyana, ang gaking maging metong lamo puso at kaisipan, king Ginoo, at itipon karela, king kayang dulang, ipanalangin taking Ginoo. Gino, datang na sa ing kayarian mo. Ngani po at wantamo sa relitang kayadwanan. Ginoo, maging mabibabata ka kaya kami, di na mo oras dagol at miras banwa, ring bining silbag na karing pusumi, ning kakanganak, kapamilatan na mo ring Kristo, kinumi. Amen.
Manalain tama, kakot kay kain daw, na matagaplasara panin Diyos, ikpang may pain ito. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Kinun Diyos, kaniting tanapi at alak. Pagkaluban mo keng hamangan, yung kataon at kaladwa. Iwain na sana nito yung Kristiya, yung kaya kaming sikanan at layong yatad. Yung kalusugan, yung kaisipan mit katawan. Tiyadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Yung ginuman atili kaya kayo. At keka antimorin. Yat nayari ang puso yo. Makayat nano king Gino. Salamat ng tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tuneping karapat dapat at matulin yung pasalamatan na kaparati namang karino ikpa Diyos king alangang galabos maipaya. At keka, yung kaya kaming pangatsu, pangimot at pangatao. Ing pamibiyabi mi aldoldo, daranasan mi ing kakang lugod. Lugod mong tenam, king metong ayatu, binyene, ning kakang anak, king Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, mabiyagaransya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita, kabeda ring sa belangkoro ring angyel, karing banwa, daralit mi kakang ligaya, lan magkabe king alantok ng dangpame kapuriang keka, at ngaming kakanta, banaloy pa ikay panibataning sa belang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa natingayin kang Espiritu mo ban para kay kami,
Alalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. May midaong kung sa loob, king pamaylas at kamatayan, kiwa na itinapi. Dawa salamat siya kaya ka, piraso na, binyane, kareng kayan disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga na't kananye, iting ka na akong katawan, ang midaon para kaya kayo. Okay mo naman kay Bating Apunan, king waling kalis, pasabayang papasalamat keka, at binyaring kalis, kareng kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga namin mukha kaniti, iting kalis ni kanakong daya, yung daya ng bayo at alang tipan, ang ibubu para kaya kayo at para karing sablan tao, bangketa, ipatawaran la ring kasalanan, taptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong Mr. Aning kasalpantayanan. Kamatayan at pangasubli ng may biye ng anak mo daraan miya keko, ting tinapian ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Kapakumbabaming paghamuha mo, kaming ansanang misulusulo, king katawan at dahing Kristo, puna na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Nalakan miyo ikpain sa iglesia mong makalaganap king metong ayato, pan miganap niya kin lugod, kami kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arsobispo Florentino, ading sablang pari. Kanakan mula naman, yung kapatid mi papainawan at mananayin subling miye, isa palang mayangon na biye, tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, at gahan mo kengan harapat dapat yung magkamit, king biye alang angga. Bangkayaban ng Maria, yung Virhen na indunin Diyos, ano seding apostol, ating sablamong santo at tinupad, king mahal mong kaburian ng kakabaning panahon, kuriyan nakat paligayan, pamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kaig pang may payan tutugagaw ng Espiritu Santo, pupuriyan nakat parangalan ng manggaman, king alanganga. At madalahin tangan ng king pakaring amanong tura na mismo ng Ginoo.
Pagkatapos mo kami, O Ginoo, King sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, King panahon mi, King kasapan, King kakampakalulo, parati kang may kapos, King kasalanan, miligtas, King sablang kaligaligan, pawang mananaya kami ning maligayang kapanaligan, King panyatan ni Yesu Kristo, kaya kami talapangabos. Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ang kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ang kapayapan ko kaya kayo, naman sa babalikdan kaya kaming kasalanan, nung nalawen mo yung kasalpantayanin kaya kayong iglesia. Pamayapan mo yan po ang bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at maagari, manggaman, king alanganga. Amen. Ang kapayapan, ang ginamanatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimorin. Kakita ang enemy kakanmetong tamo, king kapayapan, kaya ko ngan, Kordero ng Diyos, sa milako king kasalanan, niya tumapalad rin mayaws, king apuna na ring kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Manalahin tam. Paming malugod, matupad sana king kakangsan de iglesia, pamisan metong at kapayapan, ipawagana, niting Eucharistia, tiadon mi kapmilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Potang ibat misa deng pengaring lalaki, deng ikpamuntala keng irap, para keng panalangin at bendisyon. Demo lalaki. O yan, Yung ginumanatili kaya kayo. At keka antimorin. Mensinara kayong Diyos na may pahin ito, ingigpa anak ating baral na Espiritu, Amen. kapataring misa mi daw na may taking kapayapan at kinlugod na ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kapit kayo po. Sa
Manalain tamo, O Diyos, ay pami. Pasalamat kami, karing ikpang pigalog mo kaya kami. Kumabalasan ang biye at maging masikan la, iligtas mo la, karing miyaliwang kapanandaman. Gawan mo ang iliran, lakwas na, king kasalpantayanan. Nemo sa kalinguan dinan, kapanintunan, ampong dakalapera, ban asundo da kaming pakanan at asundong kengke kaming pamagaral. Itiyadwal mi kapamilatan ng Kristong ginumi, O Tatang ko, salamat kita, kinulog mo at panghimat ipanalangin ko, mayupayang Diyos, sikaran at tulang ko. O Tatang ko, salamat kita, kinulog mo at panghimat ipanalangin ko, mayupayang Diyos, sikaran at tulang Mensyonara kay Diyos, may pahin at ingatan ng paanak, ating banal na Espiritu. Amen. Masayang kayo doon na rin pengaring, lalaki kayungan.